райондық кітапханалар, білім беру мекемелеріне бекер берді. Мақсат қырғыз елінің рухани мәдениетін өркендету, байыту, толықтыру. Мақсат Қырғыз Республикасының кітапханалар фондын толықтыру, жаңғырту тілегі көзделеді. Ошондуктан жарык көргөн китептерге арналган жүз ачарды ачык түрдө рұқсат етіңіздер. Қазір ошол чыккан китептердин жүз ачарын өткөрүү үчүн сөздү берүүдөн мурун республикалык деңгээлде баарыбыз көңүл бура турган бир олуттуу окуя болду. Бұл Қырғыз елінің көрнекті қоғамдық ишмер, саяси ишмер, қырғыз тілінен заттар бұйырманы ағайыз 80 жашқа шықты. Мына жерде тілектеш ағайыз өзі қатшы отырады. Ағай, денсаулық десенші, үйбіліңізді берекелің береншілік, анан өлкөбүздө көп тараған бейбітшілік. Бар болыңыз. Біз сіздердің ағайын сыйлықтанамыз, қуанамыз, ұрлақтаймыз. Біздің ұлттық комиссияның жаңа основадан шыққан бұл кітептерін, әлбетте бұл залқар Қырғыздың қайталанбыс Улуу үйдағын етіпті, сізге тапшырып рұқсат етіңіз. Жарық көрген кітептерді түзетарын өткөрүү үчүн Улуттук комиссияның билим берүү бөлүмүнүн башчысы Аида Айымга сөз беребиз. Сөз сизде. 2018 жылы жарыяланган сынактын негизинде азыркы адабият сериясынын алкагында кыргыз акын жазуучуларынын эжектери дүйнө сериясында кыргыз адабиятынын башка тилдерге котормосу жазылды. Ошондой эле дүйнөлүк адабият сериясы дүйнөлүк классиктердин чыгармалары менен кыргыз тилинде таанышууга шарт түзсө, ал эми жаш калемгерлердин чыгармалары дүбүр же дебют сериясынын алкагында жыйнак болуп, ошондой эле балдар үчүн сүрөттүү китептер басылып чыкты. Мемлекеттик боюнча улуттук комиссиянын алдында эксперттик редакциялык кеңеш түзүлгөн. Бизге келип түшкөн китептердин баардыгы ошол редакциялык кеңештин сынынан өтөт. Сынактын талаптарына жооп бергенден кийин гана ошол чыгармалар жеңүүчү деп табылып, китептер басылып чыгат. Азыр сиздердин назарыңызда да азыркы адабият сериясына мыкты деп табылып басылып чыккан китептерди айта кетсек, Назгүл Осмонованың «Карышкан мезгил» деген чыгармасы, бул акындардыкы 20 жыл аралыгында өздүнө көтөрүлгөн 30 жаш акындардын чоңдугунун өкүлү, бир караганда булардын эч кандай радикалдык жоктой көрүнөт, тек гана жөнөкөй буюмдун стилиндеги көрүнөт. Назгүл Осмонованың «Карышкан мезгил» аттуу поэзиялык киносы тууралуу сөз. Кийинки чыгарма акын котормочу жана радио журналист Теңге Улукбек агабыздын Айтматовдун замандаштары, жазуучулар, окумуштуулар, казак котормочулары менен калган жазуучу тууралуу маектери Оо Дарылбас, Шайпакбас Айтматов, Ооматы аттуу китебине топтоштурулду. Кийинки адабият сериясындагы китебибиз Капар Токтошов агайыбыздын Аксанат кино повестинде жалпылаштырылган окуялар жана образдар аркылуу Аксанат Айнык менен Кара Санат Айныктын кырчылдашкан кармашын Агой менен таза аялдар материалдашып, айкөлдүк өсүп чыгарып жана ошондой эл негизинде тейилген коомдун жашоо турмуштун өзгөрүүсүн жетип баяндаган. Баарыбызга белгилүү кыргыз тили гезитинин биринчи редактору, жазуучу, публицист, театр сынчысы Эсенбай Салтаров агабыздын талантын дагы өмүрүн ташкан жылдар топтолуп, мезгил жана биз менен алышта жарык көрдү. Жыйнактан Эсенбай агабыздын мезгилдүү басма сөз каражаттарында жарыяланып келген ырлары, сатиралары, тамсилдери жана пародиялары камтылды.
Keyingi seriya bu Dünürlük Adabiyat seriyasi. Siyavuş yönünde dastan. Çıgıştın ulu akını Abdülkasim Firdevsi'nin Siyavuş yönünde dastanında 5 şahsını Kavus'un adaletsiz birliği sürüttürüp Siyavuş Batır öz atası Kavus'un aç gözlüğünü bulunduğuna karşı köşkünü menen Perişler menen Kur'an elin ulusundağı utanma soğuştuğun sebepleri bayandalgan. Çıgarmanın Kırgız okurmanlarından jegitlerine жеткирген akın жазуучу жана кодурмочу Олжоға Шакир алды. Keyingi tebimiz Güne klasiklerin oy vermekleri Kırgız kendilere atılır. Бұл kitap belgili jurnalist, akıl publisist, Ağır Olmuş'un emlegi kitapta tanış ayıp turganda ile mında Pushkin, Чехов, Akutagawa, Faulkner öngü Güne klasiklerin asıl oyları toplulup fotoğrafı. Keyingi çıgarmamız Rusiyanın aymağında yaşayan Şorev'nin живописчisi, akını, bilim bozu, Rusiyanın sürüşçüleri және жазуучулар союзунун мүчөсү Любовь Горбачакованын ылдары, акын кодормочу филологиялык доктору Аида Игебердиеванын кодормосунда Шория кайыптары кабышында жарык көрдү. Акыркы Dünürlük Adabiyatынын акыркы сериясы бул 20-жылдагы түркий халыктардын акын жазуучуларынын кыскача ойлорун таржымалы чыгармаларынан үзүндүлөр түп нускасы менен кыргызча котормосу менен 20-жылдагы түрк дүйнөсүнүн адабияты аттуу китебине камтылды. Чыгармаларды которуп китепти түзгөн акын адабиятчы коомдук иштер жогорку кеңештин депутаты Чынабай Турсунбек. Түрк элинин белгилүү жазуучусу жана драматургу Азиз Несиндин өлөгөсүнөн корккон майдачылык мистерди күлкүгө алган алар аркылуу бүтүндөй коомдогу эң актуалдуу, эң буч көйгөйлөрдү сууп көрсөткөн Доростук сөкүр драмасы театр сүйүүчүлөрүнө татууланып келе жатат. Аталган драма эң китеп түрүндө Доростук каракчы аттуу аталышында китеп болуп басылып чыкты. Котормочулары Тамара Абдыкасымова, Назым Меңдебаева багалады. Кийинки серия Күнөө сериясы кыргыз тилинде китептердин башка тилдерге которулган. Саякбай Каралаев, Сагынбай Рустам Атамбеков залкар маңашчылардын айтымдарын топтоштуруп Өзбек Нарбаев багабыздын китебин Акылай Байматова англис тилинде которгон. Китептин аталышы Манас баяны англис тилинде чыккан. Кыз Тайгал, Баатырдык эпосу англис тилинде которулду. Жөнөкөй айтылганы менен артында зор мээнет талап кылган ийгилик жасап, Урузбай Уманбековдун айтуусундагы эпосту англис тилинде которгон филология илимдеринин доктору профессор Зина Караева. Республикасынын балдар жана жаштар адабияты боюнча сыйлыктардын лауреаты белгилүү жазуучу Жапар Ошмонкуловдун университетиндеги Демечи Родник аттуу китебинде камтылган окуу тарбия принциптерине так сугарылган канаттуу аңгемелер жана жомоктор жаш окурмандарды табият менен иришат каттан беле болууга, ата мекенди сүйүүгө, коргоого жана терең ой жүгүртүүгө табият. Ошондой эле бизде Дүбүрт сериясы бар, бул расмий тилде Дүбүрт сериясы жаш жазуучу Максуда Ормонованын Эне мээрими аттуу кырмакалдуу китебинде энелерди жана жалпы эле аял затынын мээрими, кайратын, көзөмдүгүн, ынанын боюнча кылган аңгемелери топтолду. Ошондой эле улуттук программада балдар үчүн сүрөттүү китептер дагы чыгарылышы камтылган. Бул жерде балдар жазуучусу жана жаштарга арналган жырлар топтолду. Мамлекеттин олушчулугуна карата буга чейин бизде көп сунуштар келип түшкөн. Ошол китептерди кайрадан чыгардык. Бул Константин Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү, орусча кыргызча сөздүгү, Карасаевдин кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн биринчи, экинчи тому, ошондой эле кыргыз тилинин жазуу эрежелери кайрадан басылып чыкты. Бул китептерибиз баардык китепканаларга таратылат. Ошондой эле Айтматовдун 90-жылдыгын ылай Айтматов ааламы библиографиялык эскапедиясы жана залкар жазуучунун мурда которулбаган аңгемелери Жумабек Токтогазиев жана Абдулдаевдин котормосунда жарык көрдү. Ошол эле өзүбүздүн публикациясы өзүнүн бюджетине менен Бекбир Сапабаевдин кыргыз тилинин орфография, алфавити жана пунктуация боюнча таблицалары, Райымжан Элембердиевдин кыргыз тилиндеги фразалык изимдердин көркүнү, Урман Камаралиевичтин чет тилдик аспирант иземдөөчүлөрдүн мамлекеттик тил боюнча кандидаттык экзаменин жобосу жана стилдүү программасы жана башка китептер дагы басылды.
Ошол биздин бүгүнкү чыгарган сиздердин алдыңызда тартылган китептерибиз, бул китептердин баардыгы ошол атайын арналып чыгарылып, баардык дипломдорго, мекемелерге тиешелүү уюмдарга таратылат. Рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын жауапты кызматкери Шахзада Өмбаевна. Урматтуу Мырзат Мушекевич, урматтуу агайлар, эжелер, чындыгында бүгүн өтө зор руханий самал болуп турат. Ушул иш-чарага катышып жаткандыгыбыз өзү бир сыймыктуу эсептейбиз. Өнүгүү эңириде адам ресурстарына басым жасап, ошону менен бирге биздин өзгөчө жаш муундарыбыздын руханий азыгын илгерилетүүгө дагы багытталуусу абзел. Демек, ушул жарлыктын негизинде өнүгүүнүн алкагында биздин оюбузча бүгүнкү 4 багытта тең мамлекеттин каржылоосу аркылуу чыгып жаткан китептер зор салым кошот деп беришебиз. Негизи баардыгы китептерде жашоонун башаты сөз дейт. Демек, элибиз сөз кунуна эч нерсе теңебегендиктин сыры да ушунда эмес. Эзекти, андан берки доолордун мурас оюнун эң күчтүү тундурмасын кийинки муундарга жеткирүү үчүн сөздүн күчүн пайдаланып келебиз. Ошондуктан байыртадан канга сиңип, каныбызда тамырда арткан бул сөз багыт сөздү таптоо өнөрү калыптанган элибизде. Сөздүн көлөмдөрү үн коштоп нечендеген балык тил акындарыбыз чечендебиз байыртадан элибиздин башынан өткөргөндүн баардыгын келечек муунга, урпактарга ооз экендигибизди айтып келишти. Учурда заманага жараша жаңы доо, жаңы муунга ылайыктап, терең ой камтыган сөз кубатын замандаштарга жана жаштарга жеткирүү абзел деп эсептейбиз. Эгерде өзгөчө жаштарыбыз албетте сөздүн күчүн аздектеп, ак жолго гана үндөгөн сөз кубатын пайдалана билсе, кыргыз тилинин келечеги элибиз үчүн зор. Ал эми 100дөн ашык этностук өкүлдөрү жашаган мамлекетибизде бирликтүү кыргыз жаранын тарбиялап өстүрүү бул дагы мамлекеттин тил саясатынын алкагында жүргүзүлө турган бирден бир омоктуу иштейт. Ушунун бардыгы бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк өнүгүү багыттары жана жаңы технологиялар Кыргыз Республикасында оң өзгөрүүлөр, мүмкүнчүлүктөр менен катары жаңы сыноолорду пайда кылып, мамлекет катары иденттүүлүгүбүздү сактоодо, андан ары бекемдөөдө мындай иш-чаралар зор көңүл өткөзөт. Бул шартта өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсү максаттарына ишенебиз. Жетиши андан ары дагы терең илгерилей берет. Албетте, мындай руханий багыттагы иш-чаралардагы мына биздин дөлөтүбүз болгон Манас эпосунун дагы англис тилине которулушу, Марта Шимовичтин жана кыз сайкалдын которулушу Зина эжебиз аркылуу бул өтө чоң бүгүнкү иш-чарага кошкон салым деп эсептейбиз. Бул жерде менин оюмча дүйнөлүк тилдердин арасында олуттуу орун алган англис тилиндеги басылма бул элибиздин маданиятын дагы дүйнөлүк элдерге дагы кеңири таратууга жардам берет. Ушул багытта мен Лаура Хэмилтон айымга өзгөчө терең ыраазычылык билдиргим келет. Let me just thanks for your gratitude and for your help, and in the near future I do understand and hope that the Kyrgyz literature, after translated into English, will help to somehow construct a new bridge between the English-speaking countries and the Kyrgyz Republic. Wish you good luck and continue your job as well. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү иш-чара менен жана келе жаткан Кыргыз
тилинин 30 жылдык мыйзамын маарифеси менен да куттуктайм. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун да өзүнүн жеке көзөмөлүндө буюрса ушул сентябрь айында жогорку деңгээлде жогоруда айтылгандай сөз таптап, сөз баккан кыргыз элин бирден бир маанилүү иш-чаралар катары өтөт деп терең ишенебиз. Ишиңиздерге ийгилик, мындан ары дагы кийинки жылдарда дагы мындай китептер басылмалардан байма-бай чыгара берсин, анан өзгөчө жаштарыбызга жете берсин. Рахмат. Рахмат сизге. Эми сөз Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, талантты жазуучу Кадырбек Нуржигитте. Бир адам усталык кылып, жаңы бир жасап келсе, же бир жаңы робот часа, жаңы телевизор часа, жаңы машина часа. Бирок китепке мына ушундай мамиле өтө туура. Анткени китептин максаты аны чыгарышта эмес, амандыкта. Бул жерге келиш үчүн жол басып берди. Китеп болгону жол, ал эми максат китептен келиш болчу. Ошон үчүн ушул китептер чыгып чаң басып калбасын. Кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Эште калган чалдарман кемпинен айрылып деп. Анан суу жетпеген талдарман деп. Анда окулбай калган китептер бар. Канча адамдын көз майы кетти, канча адамдын убактысы кетти, энергиясы кетти. Сөздөрдү ширеп жазды, акылынан, жүрөгүнөн чыгарып жазды. Эми ушул китептер окулбай калса, ошол жазуучунун кайдан мээнети. Ушул китептер чыгып бир окулбай калса, бул аманатка кыйнат. Адамдын башына качан балекет келет экен, качан аманатка кыйнат кылганда деп, бир, экинчи жалган сүйлөгөндө, үчүнчү арам жегенде, төртүнчү жамандык мүнөз болгондо. Ошон үчүн китепти окусак, аманатка кыйнат кылбаган болобуз, аманаттын акысын берген болобуз. Акылыбыз чектелүү, ошону байытып ошондон маани. Эгер чөнтөктө акча түгөнүп баратса, аны кайра калына келтирүү үчүн толтуруштун нелерди гана кылбайбыз. Бирок акыл түгөнүп баратса, рух түгөнүп баратса, аны толтуруштун аракетин кылбай атабыз деген каршы. Мына Тилектеш атабыз отурат бул жерде, Марат атабыз отурат, Акматалиев агабыз отурат. Бул жакта акындарыбыз Карабалас Бакиров, Үмүт эжеге окшогон профессорлор деп атыңыздар барын атап отурбайм. Бул инсандар Кыргыздын чыныгы байлыгы. Анткени алтын күмүш түгөнөт турат, алтын күмүш табатырган ким? Адамдын акылы. Бул адамдар акылда эмес кылган кишилер. Эми ушундай адамдар көп болгон жерде бизде сөз угалы, үйрөнөлү, насаат үйрөнөлү. Бизге окшогондор эми баягы кызмат боюнча сүйлөйт экен, бирок биз буларды түзөрдүк аны келип. Чоң рахмат сизге, Назар Кулабай. Сиздин командаңыз абдан жакшы иштеп атат. Бул китептерди чыгарыш биз мындай карап коюп атабыз, бирок канча минет кетти, канча убакыт кетти, мен аны билем. Эми биздин милдет болгон ушуну окуш, анан региондорго таркатып бериш. Биздин президент аппараттын өкүлү абдан туура айтты. Өнүгүүдө эле көпүрө курушту, жол салышты, завод курушты түшүнүп атабыз. Заводдун балекети бар, гембайлыктын байлыкка балекети бар, бирок акылдын, илимдин эч кандай зыяны жок. Ошон үчүн ушу китептерди айылга жеткирели. Ал эми ал жака жаштар менен биз бир адамдан бир китеп коюлуу, андан кийин регион квиз деген оюндар менен барып, элди кызыктырып атабыз. Колдон келиши окуганга аракет кылалы. Ушул аталарыбыздын сөздөрү талаада калбасын, жерде калбасын. Эгемендүүлүк байрамында менен куттуктайм. Эгемендүүлүк байрамынын кадырына жетиш үчүн балдарыбыз көп окуш керек. Бир күн байрамында пышаачка кылып коюшканда байрамдын кадырын билбей атабыз. Азыр байкадыңыздарбы, кимиде туруп отургандан зериккендер бар. Көпүрөгөнө колун алгандан зериккендер бар. Кимин угатканча телефон менен сүйлөшкөндөр бар. Эгерде 37 жылдагылардын кантип атып атканын көргөндөр болгондо, мындай кылбайт эле. Манас атабыз кантип башы кетип, муну көргөндөр болгондо мындай кылбайт эле. Донсуздун боюнда чоктурбай атабыз, көпүрөгөн кантип окуп өскөнүн көргөндөр болгондо мындай кылбайт эле. Бизге эгемендүүлүк асмандан эле түшүп келгендей болуп атат, бирок бул үчүн канча адамдарыбыздын башы кетти, канча адамдарыбыздын өмүрү кетти. Ошону сыйлайм, урматтайм. Бул шүгүр айтуу деген жөн эле ушул эгемендүүлүк рахмат деген сөз эмес. Китеп окусак, акылыбызды өтүрсөк, рухубузду байытсак, арабызда ынтымак болсо, биримдик болсо, бул өтө маанилүү, эгемендүүлүктүн акысы ошондо. Эгерде киреге бөлүнүп кетсе, аны көптөсө болот деген. Эгерде ээр ажырап кетсе, аны аштаса болот деген. Эгерде жер ажыраса, сергелип толтуруп коет экен, бирок эл ажыраса, мунун балекети жаман. Ошон үчүн мына балекет Facebook деген чыкты, Instagram деген чыкты, туура жак пайдалансак туура болот эле, бирок канча жалгандар, ушактар болуп атат, канча бир туура эмес маалыматтар кетип атат. Ошого ишенип элибиз өзүнчө эле жүрөктөр баштайра бөлүп атат да. Ошон үчүн башыбыз бириксин, жүрөктөр бириксин. Ошого окшогон пайдасы нерсе кеткен убакыттарды китеп окуганга кетирели. Ошого окшогон китептерди чыгарып берген авторлорго чоң рахмат. Ушинтип чыгып берген тил комиссиясына чоң рахмат. Булут китепкананын директору отурат сиздерге. Ушуну бүт Кыргызстанга таркатыштын мойнуңузда аманат.
ушул аманатты жигиттер алган аманатты мойнуңузга алып аткан сизге чоң рахмат. Кыргызстан боюнча 60 китепкана бар. Аларга жеткизип окутуш милдеттин мана министрлиги өзү да жардам берүүгө даяр. Келечегибиз кең болсун, ыкпалыбыз болууга тең болсун. Бар болуу деп болчу. Чоң рахмат. Эмки сөздө Кыргыз Республикасынын коомдук жана мамлекеттик ишмери, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Залкар инсан Марагайга келиңиз ага. Кайда баратабыз, эмчи сентти дайды начальник неме, колбасчылык койду, алмам. Кырылабыз, өлөбүз. Анан карай, эгерде билсек ушундай Кытай милдетке кирип калып, жерге карайт да, бирок муну кээде жаман коюшат, катылдаган чалды. Бирок чындыкты айтат да учак. Ошол чалдын биринчи мен болуп калдым. Ошондуктан эме сөз айтсам кечирип койгула. Мен абдан разы болуп атам, чекейттер үчүн командаңар менен иштеп чоң рахмат. Ошол менен бирге бир нерсени айтайын десек, муну биринчиден мен Ураке Манас дегенде, Манас деп жүрүп өзүм жетим калып адамдан айтсам деп чыкпады эле орусча. Ошон үчүн камалып түрмөдө каза болдум. Зиярбектен 5 жыл түрмөдө жатып, ошондо кетебиз. Ат кетип, сен еврейлер бузуп турдуңар. Ок көрбүлөчү, ок айтпайсыңар. Кандай чыгарбайсың? Анан бул бир экинчиден жанагы 89 жылы Тил комиссиясынын мүчөсү болчумун. Ошол жерде мындай активныйлардан Сайжан Жигитов мен Рудов профессиональный курсуйда. Анан жүрө жанагы ол комиссия түзгөндө дагы муну ошол баштагандар менен мындай болчу. 89 жылы жанагы мамлекеттик тил боюнча комиссия кабыл алып тил болсун деп айтып, бирок биз депутат болуп калганда 93 жылы барысы кеңешке ойланып көрсөк жүрбөйт. Кагазда калып турда жанагы закон. Анан кийин Төлөгөн Касымбеков, Жайлы Садыков, мен анан кийин Казак Ахматов күнгө келдик. Сеген мындай болду. Андай шайт деп, анда мындай бир комиссия түзөлдү. Ал комиссиянын милдети максаты эмне? Ошол кандай жүрүп атат? Мектепте гана окулуп атат. Тил Кыргызстан. Анасыз кандай болуп атат? Окулуп атат. Мен анасыз көркөм чыгарма эмес. Бул деген улуттук идеологияга таратып атат. Анан комиссия түзөлүп айтты. Түздүк. Анан замандардан айтты. Bunu kim başkaları desek, Allah yükler, akaybaylıklar, bunu bana verip kalır. Prezident namında olsun, kendi müdahale etsin, namında olsun. Anası düzgünümüzde, komisya, hazır komisya. Bunun milleti, birinciden canavını tepkiye çıkarak koçta, kanday olur da. İş kanday cürü olur da. Yani mamleket gitti, devlet arası olacak, dağlar oldu. Anas, cürü, bu da bir kanday olup gitti. Ana bu devletlerse bak olmuş bu artık komisya. Komite demez. Tepkide komisya demez. Boşun bu bana acır aplatıyor artık bizimle. Hiç kandı kendime başlıyor. Ben kapı oldan kadar sağlık kapıyor. Bana öyle böyle TV mekteplerde okuduğundan biliyorlar yani. Zamanlar öyle oldu. Kullanılan çıkıyor. Buna bana aslan da oldu tabii. Her bir zaman da. Anlayınca manası da olmuş komisya tepki çıkarken gitti. Akademiden de okudu, akademi çıkarıyor. Ama görünmüyor bir şey yok. Gelecek geçecek olsun da. Misal çımındaydı buna. Bir sene Mobile satıyor çıkıyordu. Görse. Manas degen bir evreyken de manas yediyor bu. Mayıs'ı bu sefer amınım kaşar. Ana millet degen de bu yapta 40 kız ülke dolar arasında. Boşluğu köyde ödekende, boşluğunda bir sürü kırıyoruz. Şunda satıyor çıkıyordu. Üretleri de atmak. Ana da bir nesine ait kolay. Buradaki kampor nasıl dört var? Ana arasında kim diyor ortada? Var kampor degen görse bu kalmaktan gelen kompor degen şey. Kompor bay. Gördün bay degen şey. Kompor bay. Bay boy. Ana kampor çıkıyorsa kampor degen söz var. İran'dan geliyor. Bana kampor olduğunda kompor oldu. Ana kampor olduğunda
Bana buradaydık, düşündürüyorlar, kampor Kampor davaydılar, karşıdan bisikletler, üstündeydi. Kampor kровопийца, постоянный положительный эпитет монастыря. Yok görülürsün. Kayseri'den kamporluk var manastır. Geç kaçan kampor götürün tabirilece manastır. Altı sayfalı elinde var, görse, o karşıdan bizi şu yukarı var manastır. Şunda görüyor. O şarttan bunu ayıpır manastır. Şunda böyle geçecek var. Anandağayla, arasındayla, Moğol'un şu camında çıkan kısmında geldi, yok böyle. Kampor yüzyılda oğlum tututu, Kazak'ın kanın tututu, kanın işi koyulan, kan işlerini koyulan, birden oğlum tutmakla, birden kanın tutmakla dayanamadı kaldı, manası. Ölemden kalmadı. Ana daha bunu sen aydan, Cenab-ı Türk olduğu çıkmadı, bildirdi gibi. Bildirdi çıkarttı. Boşandı, kıymetamın da güzeldi. Ben sakın aydamındaydı, yaşın aylar çağıp verir. Bu ayakta Muhammed gibi Ankara'dan çağıp verir, Kıbrıs'tan bitiyor. Çünkü bak, bu evde getiriyor olan hep Akılaman'ın da sarmayla. Ancak kitapta gelse, manası. Hayır, bak bunu kıram değil. Moğol'un nasıl değil? Musa 40. tahun değil. Eğlence değil. Kak Moğol'daki iş, bir badava çıkıyor. Anam kanıbeli, o kuruyor manası. Anam kanıbeli de bak, o başlarıyorum ben. Kavaşı. Mümkün öyle bir şey yok. Manastırı sokan da o kardeşime koyuyor. Anam daha böyle ölçemedeciler, manastır gibi öyle kadar. Öyle bana bir vermezse, bu yüzden çok olsun, ona öyle kadar da diyorlar. O yüzden. Anam kanı getirdi, septe çıktı, bu sefer bitti. Ve kaçan da açıyorsun, boyuyorsun, kadar diyoruz. O da bize burası. Boşandıktan ben oynayayım. Cenab-ı geçsin fazla, Cenab-ı mahvuat var, saymış görüyorsun, yolu, fakat bir destek. Böyle sabah koy tepemiz de oldu. Alget kendi oksamındayken, ayakçı nayıklısı var. Kendi bundayken, bu nendalı, küçük amayda biz müfarkleriz, müfarklor. Profesyonel bir teras. Buna çağırmayı sayakla bakıyor. Şöyle işte bakıyor. Ana Cenab-ı Otoğlarından kurtulmadı bu Cenab-ı Anamındayla şöyle çıkmaması. Görse, bundayla noksalar, görse çevirdi manastırıyız. 14 yaşında orada bir kalmak kızak. Çevirdi, anam tuğbayla geldi. Anam cevap içine geldi, o alt bakta pasap koydu. Boş yaptan manastır tuttu. Gimde tuğ geldi. Как может такое пропустить? Когда вы говорите, что это такое? Cenab-ı Hak как не делал. Теңете, tasası, Ургачның пашасы деген сөз. Идеал женщины, верность, ему и такая-то, ножка. Я могу говорить, что помогает. Сыргақпен жүріп алады екен де, чувакпен. Анан ішінде келіп, жаңағы атын алып барып, Самарқандың атын алып өзімді таштап қойды, осы үйге. Самарқандың деп оқиды, қамшыға аламын. Анан малым кеткен ойда деген сөздің сөзі бар, шундай бір ақ сөздер бар. Ошондуктан мен айтатмын, сөз отырмай, мен ойлаймын. Сол жаңағы комиссияның айтам, комиссия болса, мана себептер бар, өкілдеріміз бар, осы тараптың қолы басмаға шығарып оқуды, емен, Германиядан шығып оқуды, мына көрсігіп, мына манас басмачы. Ендеші тұрайық, вот предмет, нужно кровь будет, еще и смотреть на кровь, посмотреть. Она керосин çadır resminde geçirmez. Ana ki emniyetli işe yapıyoruz diye. Ölçümüz bundan çıkar çık. Germanya'dan çık. Ana böyle. Canlar senin gider şirketlerine diye ölçüleri 60 tane kadar şurada kadar çıkardı. Ağaçlarda müdahale var. Görsün derken seni yürütüyor. Hatta yazıyor. Bari özgür üresinin manasıyla biraz koydular. Biraz daha yengler mi? O etibat, içinde kanatman ayrılıyor. Paylaşıyor, diyecek. Yeni ölçü olmayı türüse, aklından senaryo. Siman demesi. Manasıyla.
Görse kakasına jetkende, çubak sınak var kaçkın etekende, kakasına var. Anam bir bak ayağında etekin, la biz toy bilen yapıyor. Toylar olsanın görse bana sözsüzü geliyor anam kansıra. Şunda rahmatçılık olur. Bir kadar benim sunuşumda. Şom rahmat, şu manasından ana, hangi yerden sürüktür, yani başına değil mi? Maktarı koyar, ben bunu söndürdüğünü oturacak manasını. Oruç birine oturup boyunca başka geçecek değil. Ana canavındaylar çıravatlar yok. Türkiye'den çıktı geçip orada. Bana yazıda ucuz, ondaydı. Bir de hayvandayım ben kenarda. Iplaz sözler var. Hani yemek çıkan, meseleye çıkan. Ne 80'i? 1863 çıkan. Boşanın Türkçe'nin üstüne çıkan. Iplaz sözler. Şundan duvarı koluna basak olmayla. Ben anons cevap olan vartorsan müdahale hani şey olmuş. Rusya'dan çıktı. Ukrayna'dan çıktı. Azerbaycan çıktı. Yani özgürlükler benim hoşuma buldu. Yani kendi ıskartı bir kitap bulduğunda Ganamen Tanrı'nın Ministeri Savaşı'nın içeri koyup verir. Bir video var bence o. Hadi gidecek. O kadar Cenab-ı Boşandıktan bana gelip Cenab-ı yapmış kültürde sen Cenab-ı Hakk'ın komisyonu tutup Manas Koloğlu'nun kitap kurumunda yok. Cenab-ı Hakk'ın yok. Cenab-ı Soros'tan kitap çıkar. Manas boyunca 60 klasına. Bu da iyi. Manas değil, şunda işte kadayken bunu değil, Pomurbay'da daha önce Manas Hültürü. Semet'te çoğunluğunda değil, Cenab-ı Pomurbay'da Hültürü. Anan Semet'te değil, Çakın dostu Kançoro Hültürü. Anan değil, bu çoğunluğunda, Semet'te çoğunluğunda Kançoro Hültürü. Bir bekti, 5 ölüm var. Kırgızlar işte, Kırgızlar ne işte? O zaman bize şurada fazla okudukta 60 klas var. Bir kanasınız, kesin bu arada canım beğenmek lazım. Bana ne öyle bunu ortaya getiriyorsa olurlar. Yani kendi görümünde yana bana da kesin sonra Cenab-ı Yakşılık okula çıktı. Sanırbay'da yakşılık okula. Baykaslar çok basit kavramlarda Tiga kaya ma bakal dia memang sebenarnya memang bodoh. Anak ini amat betul bodoh. Itu salah. Anak baru apa pun yang baru manas. Mana saya tinggi juga terus imat var demişler. Kıtay şarap var. Korsanıyoruz göç öğreten bir kompromis. Kız öğreten Rusça'da. Bu da çok güzel. O şöyle desem baka kimiler değişir. O şöyle taza cazında da Norstas'la gelip kaçtırıyor. Nana bu koderin başında bir çatak çıraman o şöyle belli. Hani var bir kadar oldular. Bak ses okman biteceğim anda atarsa. Ne Türkiye dinleme kurtarma. Sırraf çok olsun. Bana gelsin. Bu derin iyi geliyor hatta. Kırgızlar'da Kıtay'la kim atlardı? Devlemeden gitti. Kırgızlar atlardı. Kesin bu arada şöyle Türkçe'nin yapması yani biz Amerika'dan çıktı zaten benim oturmam. Anadolu'dan böyle dikkatle o kitabı koyduk. Yani temizler buraya arz başlamaya hangisini çıktı kastı var. Yani daha önce böyle sürekli başka çağrılık tatlı tamam. Görüşürüz. Başka çalışır. Özne teknoloji var. Ülkeden özümüz. Bu kolayda sonun tatlı. Hacı yok. Sonun gülersen. Anastat ne kadar? Sonuçta geçip varlar, karıl çarpsın, kapçan da olacak. Çındığı şuna daha önce geçip olacak. Hazır bu zaman işçi var. Yerlerde buna var günde, yerden görmüşüm resmen, profesyonel filo. Gönlünü, cazı bu yaktadır. Cazı bir de mesela çamanda. O bayısı gömüyor, çınayı kadar var kaybotar. Camanda atıyor, ne rahmet olsun. Manda camanda atıyor, bunlar çıkay sevmiyor zaten. Boşanmayı da çarşıda bir gördüğümüz sırada ne böyle? Cenab-ı Muhammed gerçekten Silpaya bersama nasıl boşlar. Doktor dersleri bitişmesin. Cenab-ı Parti nemeden. Anda ini olur. Anam korsumda eken. Peki bir kız kayıtları kız boşlar. Cenab-ı özgür bilesinde bunlar da sakat bilesinde kayıtları şartlandı. Ağzında ileride azıcık çıvartkan. Bayantlar olacak. Öyle değil, Cenab-ı Hak. Aklı çaval değil de biresine sayılır.
Çıkıp gelse şundan şuna aytam, semetli manasına çıkmaya kalsa, ana dige bunday turatmaz mı? Sizler okmazdı. İsmail'lerin arası var. Ana inlet et semetli. Haydi, atı çıksa o çıkmadı. At çıkmasa da gecenin başına oturduğundan öğretmedi. Eto dura çok düşük, elim götürdü. Sözü bize var. Böyle bir sütçe var. Kirin kadir var da. Ben geçsem, sakin manastaydı var. Hoş olma, ben gayet var. Ben kaçak değil yaptım. Kirin kadir var. Babam caz kullandı var. Sakin dikimundayı var. Canak böyle yollattı, ben yollattım. Öteki, ayşe. Eğer ben üstüne yoldan çıkıp geçse aytam. Bu manası, yeceli talas, atası manası. Bol söylüyorsun diyorsun, gözünüzü Ankara'da. Özlüyorsun. Ama ne yaptıracak verecekler. Ama tek görse bunda ilgili öğretmenler. O prezident kiresi var. Yani toplamı çıkar yani. İşte o. Некоторые научные труда института, посвященных историческому прошлому кыргызского народа и кыргызской литературы, были допущены идеологические ошибки, состоящие в идеализации феодальной разрывных отношений, восхвалении отдельных феодалов и ханов, ошибочно изображая их в роли национальных народных героев. Она это говорит, Канада, там самолетный, там Шагинга, Марикет, Алтеме, Сундар. Он просто жанрный инглизский. Жанрный. Потом потому что я так. Нурган туалет тепей, Нурганыкей, 18 yaşında monastırın olsun, Ankara, Benedikt Türbesi'nde fırları ettiktim bulunmak gibi. Abi sen de olsa Kırıcı'daki bu şey, demesi başlardan değil, Türkiye'de var mı ya? O son başlardan bir yere getireyim, Kırıcı'daki. Sen söylesene kesin. Anam demek ki, sepetleri çıkıyorlar da resmen. Anam yemeğini tutuyor, sepetleri. Böylese bayağı demek böyle konuşuyor ki gittin, hani geldin de belki Ayçilik dizinin sınıflar belki hale bitti. O da kızlarla yaşaydı yani. Kayıp oluyor. Onları da ücretin namını denirsin. Köy var. O da güzel. Sözlerleri var. Hani gayra basmadan çıkarttığında aradan düşüyor. Ananda ağzına kayıp var. Ben diplom için bilmiyorum. En köşk boyunca başka. Hazır olsun ki hizmetçiler şey, cakşı. Hakikaten. Altmışında şurada sakin bir küçükten andar renkli tarafta görse sakin bir durumsa. Yani araya topuz durduğun var. Ana geliyor, ana değil. Bayağı bunda dedi ki hayır. Geliyor var Müslüman var. Ana topuz durduğun var ki ana bu su değil diye ortaca şartlardan diyor. O ikisi gelin bu toplar o işte. Emoşu doğru sünnet tutması gerekiyor. Gerçekten otursa da gelmedi mi? Çok söylüyorsun biraz. Eksik var. Görsüyle kaldım ben. Gözüme eski andaşlarla bir şey. Fakat çok var. Ondan sonra kaldım. Hurmatlı katılımcılar, buna Boğazcı'da bir istek duruşunu koyuyoruz. Maraba'nın keyinki son mezgilde çıkan makalar var. Söz tanışınızlar. Ankeni ağay çetin ayıp etti. Ona sayfası boyunca bu kişinin dağlarından mı? Dağlarından. Yemki söz Cenkeş ağayızda Kımbatlı ardaklı bizden megendeşler, kesipteşler. İmanda esirindaysa eğer bir yaktan bir mutlulukta kaçıp edip başım. Bilgen yok da ağırım oldu. Gelip etmeseniz baba et biz geçedikleri geliniz. Yerden muhallimler üretmeli. Naya üzülme. Şundan bir yakta gelgen mi? Şundan Rahmatay'dan Mağday'dan bir gönüllü bilecekler bizim Ulus Bilimler Akademiyası'da şu bizim memleket dil boyunca Prezidentin aparatına karşı biz hazır uçurda bir de çok zor rol oynatan mekeme anın başından da profesör, bilimden doktor, görünümlü pedagog, ağım tarbiyatçı. Nazaken oturuyordu, rahmat, şunun hazır görüntülü olsa da doğulan günüm yok, 50 yıl. Çünkü yeni şu bayağı boyda kalasın.
ömür çoğun karaya cayakkan su işçiliği kadim altın ayaktan bir adam sezbey kılat turbay var. Karılıktan geldiğin ayaktan yapılır. Geçen. Başkanım mesleğine kadar. Ama orası da tek var. Не беспокойся, не мучайся, все впереди, ты только жди. Она без земли улозит. Ты мучайся, ты переживаешь, все осталось позади, давай ты вот тура берет, это что там смог görünüp durdu. Ne bu tamaşır etkiler. Ana men aytayın degenim, көп kişiler, 6-7 kişi şu bizim mekemeni başkarıp geldi. Adigende bunun başında Ramatılık, görünüp durduğumuzun diplomatı, Boğumluk sayısı işmer, 23 yıl Japonya'da işlep gelip, en baş konsulun engeline şeyin jetken, şimdi Abdurazak böyle, anadan düzden жетекçisi, Nazikem'in ordu'nda turgan, Ramatılık görünüp, Ulu Jalışı Devaysak bulup, Azat Ahmet böyle. Oşunda bir garanantiyası almıştı. Bardığında ben arılaşıp bile jadar. Bu kişi Caner Ahmet, bu raytı, bu kişi daim uşak. Bizge bol alışkılık, bolundan gelişini hareket ücretini ayıttı. Men de başa uzak жылдар boyu Ulutbuk İlimler Akademiyası'nın termin kolunun müçösü oldum. Bir dövüşleri ortalarından aytı oluşun gereği yok. Bular yanındaydı. Keyin küçüklarda murda kaysiler oşan töragası olmasın, bilmekemeni. Var mı bu gezdir asılıyor şayrına. Tüyüntü atat, menti atat, yeşnesi yok, bul yok, tüyü yok böyle. Karap görsen hiç kadar dalili yok. Oşularda ayıp göre durgan bir misali yok. Yalar başkalarına salıştıra durgan örneği yok. Çünkü böyle çağıl boyucu da. Bu da şu en küçüklerde bunlarla bu işe Nazikam geldiğinden başlayıp bunu toluk boydan tüyüldü de aydın mı? Bunu gezgezde çıkaralım. Yoktan jolu bir kaysı gezdiğinde okusan bu işten sürekli çıkarıp nime etip ayıptır. Bu işi görsetmelerde veriyorlar, başka işe yazar aydan. Bir yaxşı benden bütüp etken uzun diplomeli jurnalist var. Bu şu aytsam zarjama bu işmenin iki sanka çok angememayıp suhbat uyuşturup koyup bunu gözgü sayılan diyalogın basaldan diyalog görsetmelerde işleyle otkan işlerin vardı. Kişiyle boğulculuktan çıkmadı. Çok böyle karalaya görmeyi, böyle asıla görmeyi, tepkileye görmeyi. Mümkün konuşunca yaxşı jağını görsetip göre en ağır. Ayağında şu araba kevir demçilikleri var deyip partiyalı oyunun işine şöyle koyuyoruz. Yetişken birlikler var, ançamışı demçilikler var. Hazır bir boydan alınan gün, bıldırık boyuncalığa düştü, 200 gram da koyuyor. Oşun çok sım koyuyor. Emet emindaydı. Bu jurnalistlik asıl şıkıyın. Yüzde oğul. Ben bir kaysı uçol bir yerden çıkasın bölgede. Ramatlık yetsin. Benim Zyuganov degen hazırkı Rossiyanın Kompartiyası'nın başçısı bir grupta okugamız. En alkaç kandırıp çeşitliğine uyuşturma Sıkak Üniversitesi'nin altındaki Boğum Ödüller Akademisi'nde bir toplu, bir grupta okup Komünistlerin başlayıp bu sevgi taçısı Türkiye'yle almaya başlıyor. Starısı olup, kalpaktan bakışma, buldozer'da batmama, figa götürüp gelip ayağından rızgılıp 8 Mart'ta ahtıralıp verir. O şöyle üstünde var, Chanel номер 5, Fiji, Polşa, может быть, tatına kayırızgın tipi, может быть, geçimde gezgeriz degende silotmene çıkan. O şöyle var. Şu Cengen de bu. Dediğim, tekrar söylüyor dediğim, Жириновский. Мы знаем, когда Zyuganov победил Романова, Zyuganov строил тоже журналистler. Genelde Andreev, biz işkilik canına kanday sizde sayıdan demem, Eyman'da sırrımda жақшылығы айтайын. Елсінді қарағанда 5 есе аз ечем, Горбачев қарағанда 23% көп ечем деп. Елстерінде шығып келді. Анашол Генерал Лебед деген атақты кіші, настоящий орысында бас сөздеріне сөйлеген жеті болады. Она айтып, дорогие мои друзья, никогда не цепляйтесь с журналистами. Это сродни того, что вы боретесь необузданными, орущими, кричащими бабами, давайте. Даже айдан өліп баратқан журналистер асыла көрге өлім. Егер аларды жеңіп алсаңар келесі болмаңдар. Егер жеңіліп қалсаңар екесе келесі болмаңдар. Ошол бұл журналистерге аяр мамиле кылып туруп, булардын мындай кичинекей сылап сыйпабасы болбойт. Мен көп журналисттер даярдап келатпаймын. Муну айтып атканымдын себеби дагы ушул. Мына бизде Совет мамлекети булап ыйлап сылтап сөөгүн жашыргандан кийин талаада калбады, өтүп бакатарды. Эч нерсе жок. Москва бириктигин көрбөйт. Эптеп жүрүп жүрүп оокат кылган ушул мезгилге чейин жетти. Ошонун ичинен биздин бирден бир чоң жетишкендигибиз жапкылык Ордо Азия аймагында эмес, бүт эле кымыш өлкөлөрүнүн деңгээлинде. Ал өрсөйлөрдүн деңгээлде мына биздин республикабызда биринчи демократиялык кадам ташталды, билесиңер. Биринчи жолу бизде
özümüzün mamleketinde akçağı sağlanın. Birinci yol konstitüsiya sağlanın. Yaptığımızları belirliyoruz. Jim, yer, jelek kavlanın. En birinci yol dünyada soda uyumuna girdi. Karavaysınlar. Analoşun içine en birinci yol jalpı Mustafa Sırtın aymağında bizden dilimiz mamleketliğine etmiyoruz. Köpler jaktı başında yollarına. Sonra hazır bu ayın görüp atamız. Sonra jemişten aslında uzaklatıp atamız. Ana bana bugün iş tarafından jakşı uyuşturdum şu direktörge araçlık bildirip bir hakkı çınırlı madaniyatın bir kömün ördüm. Ruhani devletin bor-bor olup kaldı. Anadolu Osmanlı vakti hoşumuzun kitapına. Bulağı, bor-boru, hoşunun paydıvar olup kaldı. Kança işler ötközülmeden, biz koldan geçecek atıklık yerine adabiyat boyunca, madaniyat boyunca, görkümler boyunca, ilmiyaçlık işler boyunca, yazıcılar, düğüleri, bu adamların karmanlarına, maharekeler boyunca ötközülmeden. Anadolu şu yıldızın çekece, şu canlıraşıp çılpak yürgün yardımının kollarında bir mamleketten alınmayı, canan grantlar mı ne? Çedirok mamleketlerinin numaralı tüzüvat varıp, göz arası sınıf olarak var. Cazavat. Biz de şuna koyuyoruz. Ele sektörler bundan 10 yıl burada Rişak'ta bayağı kulaklarını tapmaları şöyle Rişak'ta sıkabilir, basılı bir şey benim yazmamız. Onda evler şartı jakşı olsa özünün açılıp sülügürün de jardım. Morava hoş için katı sülügü ana morava. Sizge rahmat özünüz bilesiz Obama özü prezident. Al bu Müslüman. Bir barak degen berek edeniz bu tarafta. Atası Hüseyin. Ana men Badır'dan sorağandaydım. Al kişi Müslüman. Birinci üyesinde Müslüman var mı? Nigerya'dan geldi, Hüseyin degen. Anan al jarabagan, ekisi Müslüman'a çıkardı, Endonezya, Abaman demiş. Anan bolsa Katolik dep yazıp koydu. Oşo için aşık etken, Hüseyin atası Müslüman dep yazısı koydu. Ana men ayttam, ana özünün familiyası direkte Hüseyin ulu Obama'yı dep koydu. Oşodan aldıma dep koydu. Ana men ayttam degen sözü sizin kitapta okudu. Jakta bizim rahmetin Amerika çoğuzun onurunu okup, ana gayra kat yönetip, ratını tutmadı. Görüyorsun mu? Ana adam katınca Trump'tan bakıldı. Oksa oluyorsa Amerika var karşımız gün. Şimdi sigil olsun. Ama olsa özgürlük başka aparat ayağı başına kaçtı vatan. Var etmene böyle tartmıyor. Yerdimune geçti etmeyi. Araç sürü konkuruslar koyuyor. Yerdim geçmiş var işte vatan. Buna geleceğe biz görünüyor. Aklımda sormak çocuğun arası oturuyor. Korokçuyu tehdit ediyor. Biz biliyoruz demokrat şimdi. Şu sizler işler bundan aradan ilgili oluşun kalırız. Çok rahmet. Böyle bu da küçük icazı profesör daha yaşlı şoken aralarında bir teologum. Bazıları milliler, arkadaşlarım. Aynen sadağım getirdi. Bırak. Düzüp bir var. Sadağım her oturamda oynamak dedim. Sadağım oturamda oynamak. Ben aytan dedim ben bu şehirde oturulan bağırlar baktınızsa. Yok ben aynen baktınız. Ben aytan ben gördük bu tanıştık besledim. Sebebi rakip koyalım. Anladın mı? Buna ben usul iyinki buna kırgızlık ben degeninde büyük altı koy. İplik yazıp koydum. Bırak. İndine bakları bak. İndine bakları baktım. Gördün mü? Ana ben aytan degenim buna çıkabilirimde 50 yaşına çıkanda yemeği var, ailene var, kendine olsunlar. En ahırıktır. O zaman geziklerden çaylarına kaçıp etti. Buna o zaman kitap çıktı buna. O zaman telefon ninem nazar kol çıkarıp verdi. Rahmat. Ana ben telefon kendine bakar bakalım. Yani ne sebeptir açtım ben de benim eskiler kişiler Kırgız'dan varın varıyla var desem demiştir aşık ede çıkarıp durun. Buna çıkarıp koyduğun için, ekirge yazıp koyduğun için, kol yazmağı kağıdına çürüp koyduğun için buna birinci topu çıktı. İkincisi Hüseyin Karasayip'te geçiyor. Buna o ahir kişi daha, o son kişi 12 saat bayağı gitmedi, adam bu yüzden çıkartıp koyduğun. Alemi, güvenme sırpı kim bulmalı? Ya, nefti çakıyor mu? Ya bir yaşakan bile direkt giriyor. Ana o son kişi beni de giydirir. Başaya 30 saatte yakın bayağı gitmedi. Ana sözü siyahlara çıkmayı bırak, mayda olarak kaçmayı 5-100 saat kalır. Ana bu yüzden çıkar, böyle başka aman olsun. Ana ben aytan diyelim de mesela 300 saat radyosun altında durar, yani çıkmaktan mahallede radyoda durar. Ana nemi
Buna alarga da gayret gördük, biroq akça yok çıkmay atadi. Endi aytayın degenim ошол aylananda sözünü aytkanda aynan sağdağlar oturupda oynagan. Deniz olup olsun, Kırgızda bir jakşı söz var. Birinci bayrak deniz olup deydi, ikinci bayrak aktörlük, üçüncü bayrak beş çoğulup gel falan. Buna aytayın degenim üçüncü olup olsun, aynan Kırgızda bir jakşı lakap var eken. Aytkırba işlegen arıstan, aytkan işlegen adam, aytkan işlegen eşek gibi. Buna aytkan işlek, arıstan bol, jarat arıstan bol. Gel. Martaşmıç, buna ketişken Sağlık Bakanı Sertab Eralay değil mi? Düşken Çetinge'ye cihit oldu. Çet memleketke özgür bilesken 1995 yılı Uzkar Meyli'ye ben Nasip olsun Mimzet'in arada 3 tomluk çıkan keyin ondan keyin dikten keyin 4. tom çıktı. Sonunda Özbak variantında bir top gençliklerine çıktı. Zinayda rayonuna ben düşünce boyunca doktor sekreteryasında da işte bunday hayranların aldığına getirdiğinde oyladı. Bir güzel buna kısa kaldık. Biz düzgün tartışmamızın içinden çet memleketke çıkıladı. Ondan keyin güzelce köptüğün okumuşlardan, yazıklardan, çıkıladı, alın çıkıladı, aparatları çıkıladı. Rancalar ayıttı, Türkosologiya çıkıladı. Bu bunda endi birileri var. Ama bunu da oşul arnamuslu, oşul berilgen, canlı niyetime berilgen aciz. Rancalar ayıttı. Xitay o kitaplarımızın çıksa gerek, hazırda çıkıladı. Bu çıkıp duruş gerek. Ankini ulan kalap sorular ve ankini fırsatlar geçtiğinde göğü düşünü vermeyi. Anman için düşünüşü öpeyin. Türk'ün ilişkiyin. Kamuranyon kitap çıkıladı. Bunun için var da tuttay. İyilik olsun. Anadolu Emincan'a aytıp bir çındığında bu Dil комиссиясы desele şıdırlı oşul start alganda ele kosmos çıkan diye oylamış gerek. Biz Martaş'ın aytıp görüyordu. Birlikte aytıp köptüğün oğuş işler oldu. Biz Ümit Öpöğüsü şu 25 yıldan beri şu komissiyanın müçesi olup geladığımız. Oşunda joyulup ketken şuralar oldu. Prezidentlik aparattan çıkarıp salgan şuralar oldu. Madaniyet Ministrliğine var. Bilim Veri Ministrliğine ошондо мындагы айтып өтүш керек. Чингиз Тураевич айтмады. Ошондо Акаевка кирип только президенттин астында осундай факт бар. Мен өзүм бөөгүм Акаев менен Казат Акматов Чингиз Тураевич сүйлөшкөндө мына учурлар болду. Ар бир түргө албетте өзүнүн ошол заманына жараша иштеди. Ал мезгилде жарыктан кетчип аткан болчу. Ал учурда жанагы райондорго кыдырыш керек болчу, областтарга кыдырыш керек болчу. Андагы айсыз айтканда көп сындашты, бирок мындай эле сиңириш керек болчу. Эми азыркычы назар чеке келгенче башкача да. Уже технологиянын заманындагы, китеп окуу заманындагы мына официалдуу видеолор керек, ишкалаттардын баардыгы мамлекетте өткү. Бул чоң жеңиш. Бул назар чекеш сиздин командаңыздын ийгилиги деп ойлойм. О китептер чыгарып сиздин командаңыз ийгилиги. Чындыгында мындай деп коебуз да, бир киши эмне кылат деп коебуз. Мындай кылса, бирок ошо жерде эгер ошол иштин сапатын, ошол иштин төркүнүн билгисе, ошо лидер ошол ишти алып барат. Башка жерде көрүп атпайсыз, жакшы эле солуп калып атат. Бул чыкты чыгып атат. Мамлекеттик комиссиянын ийинки 15 жылдан бери бул программа албетте маркум Ерматовдор айтып көрсөтүш керек. Ал да көп иш кылды. Ал да ошол программаны түттөлүп мындай айткандачы. Ошол мамлекет бизге финанс алып келишке аракет кылды. Эми Азатбек
назар келіп, азыр немесін ішке ашылды. Азыр сен айтып отпайсың, мемлекеттік тіл программасында шыққан 4 мектептер бар. Ошоның әркім өзінің мақсаты, міндеті бар. Біз еш уақытта біздікі келіс албаймыз. Бұлар бізге келіс алмайды. Және қайталамай жоқ. Біздіктен немеден леташар бізді көріп отырмыз. Таныстар бар, көріп отырсыздар. Өзінше сөз. Мен құттықтаймын. Мына нарсаға шығарып беріңіздер. Бизнесін ағайып кетішіміз керек та. Кейде біз ел Кореяға жалып кетіп қаламызда. Союз мәселе союзды біз елмауыздай көремізді. Анда дейшіміз керек. Союздың жақсы жақтары болды. Союздың жақсы жақтарында жемінде жетіп отырмыз. Ошоның лидерлерінде болды. Бұлар своим сияқты. Анда айтпай көзі болбой. 100 жылдық болады. Ошол жылдарда мысалы үшін ошо 60 жылдардан баштап ошол эгемендик причина. Азыр бир газета чыгабы мындай 10 000 тираж менен чыкпайт. Супер жок, ал мамлекеттик. Мамлекеттик кандай газеталар чыгып келет. Анан канча деген китептер, акын жазуучулардын китептери, дүйнөлүк адабиятта которголор чыгып келет. Анлардың мәселе жоқ деп бір ойланған кейін жаңғылығында бізде шыққан болмайды. Мен ойлаймын, союз ұжымдардың жақсы нәрселерін айтып жүрісіміз керек. Ошоны ағар бүгін ошоны оқу кітептері азырға шейін көз алдымызда. Егер ошоны оқу кітептерін жақсы жақтарын алып, азыр балдар өсі ең эле билимди үйрөнүү болушу. Біз эмне кылып атабыз? Біз бир алып берип 5 ойлоп атабыз. Bir klasının bilginin alt level otarız. Bayağı demokratiyede. Demokratiyede da şey boşluk. Sözlerinden şey yüzüyor. Çok geçik boşluktan. Ben öyle. Demek ki 30 yılda memleketimizde memleketlik ilk özün rolünü dolu kaldı. Dolu. O rolün olsun altı diyorlarsak bu. Demin şu an akırın işte kaldı. Құрметті жолдаштар, Қырғыздың кенже эпостарын бірі Қыз Сайқал Бақырдық эпосын аңгелісіне отырға біздің көрінікті инсанымыз, филологияның докторы, профессор Зина Қараева жерде отырады. Сөз сізде бұл жерде ошо кітептің редакторы Лаура Пемптонға келіп қалыптыр. Келішіңіз менен сіздің оны атабыз сөз істе. Varlığınızda koşul olarak şereflerinden kurultayım. Sen koşul kitapları, başka kitapları, komisyonundan bedel çıkarılır artık benim değil. Mekteplerge, üniversitelerge, bibliotekolarga veriyormanın beni hatta mupandı oldular. Benim ilişkisel koordinatörü araçı yürüyecekti. Toplama şu an sektörü vardı. Bana üniversitenin içinde Akmöğü'dü. Fotoğrafının üstüne 60.000 kişilerdi. Laura Pem'de cesadı. Ondan keyin Merlan Ömürkan'ın can süvayişte büyüttü. Bizde özgürlük projeyi var. Doğrusu birden aşkımız Çevros'ta vardı. Ama bizde başka adamlara gelecek bir olması. Anıbatörlü gençliğe postlardan. Nazım geldiğinde Kadiyeva'nın Asubek Başı gençlikleri var. Oşolordu doğru cevayı işinden fotoğraflar güçlü otur. Oşol redaktörümüz işlediler. I applaud translators. These are very complicated, complex stories. And as an editor, it's very gratifying to work with good translators because it makes the job much easier. Men oyunca hoca ve benim işinden fotoğrafda biraz en sokakta düşer oldu. Mazlumunu takmaya düşünsüz oldu. Anne o fotoğraf yapmamızda düşünsüz birbirinden giyinmeden göz hikayene gidiyor. Apart from the content, I should say that the cultural differences are vast between Central Asian literature and poetry to that of the West. We have no heroes like yours. Batış adabiyatının
kahramanlar diyeyim, alarmlar diyeyim, mazlumların her tarafı birbirine törebildi. Uşaklıklar, uşaklarda eski olma bölümde ilaçlar I think with St. Cal, our nearest contender, if you like, is Joan of Arc. Sen haberleri program olsa bunun mazmunun değişimleri değişiklikleri olacak. Drogu şortlardan biz de özgürlükleri uşak olduk. Özgürlükleri gönül uşak olduk. But her clients pale in comparison to St. Cal, who took on an entire nation and fought tooth and nail, single-handedly more or less, to defend Kyrgyzstan from all threats. Sayfaları mazmunda buna en yüzecekler nesnesi, sayfaların özünün yerini koruyun diye soğuşlar çıkarmaya başka ululardan, özünün gurusunu koruyun diye ona böyle sayışlar çıkarmayacaklar da dayanamaları. I have visited Kyrgyzstan quite a few times and I've met many women who are very, very strong. And so my impression is a matriarchal country, and I can see Signal was the mother of all of the women's faith. I think what was most impressive was the fact that her father encouraged and promoted her bent towards being a warrior. She was not treated like a girl. Her manliness, if you like, was celebrated. Darı bilmeni tanıdığından neyse bu sayfanın atasının erkek balakaları terbiyelandı. Özümünün kuşağın amulu alçıdır. Erkekçe giyim giysi, cihat tüyüleri oldu. We've heard a lot about Manas. I didn't understand it, and I look forward to reading the book. But it's interesting that Saikal, if any woman could take that man down, it was our hero, heroine here. Darı bir ayda ise bu Manas'ta tivası da bulmak değil. Büyük bir öğretisiyle, büyük bir Manas'ın ayağınızıyla bir hikaye var bayılsana. Hep Kırgızstan'da abden çalışımını görmek olması gerekti. When they first met, he gave her some slack. He did not fight her as hard as he might have for fear of hurting her. But when they came back together again, they were an even match. And in fact, Jacob this time was the one to be more lenient on Manas, because how could she ever live with dishonor or bringing that man down? Manas'ın da sayfalı bir bölümde böyle kalıp kapı deniz bütçenin ordu boyu bakacak olarak ayağında degen tarafından çalışmalar. So having fought it quits, he fell in love inevitably. And I should say that for all her bravado, Signal is really a woman's woman. She would have sacrificed everything for Manas. But she was prepared to give up her love because, in honor of his first wife and small child. Manas'ta olman suyusu, anın büyülüsüne olan durmak benim hoşuma oldu. Şartlar anın büyülüsü kususu geldiğin çok, ben sen oradan silerdim. She wasn't a female warrior celebrated by the nation, but at the end of the day, like all of these stories, she was all alone. She lost her love and promised to be Manas's wife in his second life, which isn't much good if you're living today. And when he died, she disappeared. So in the end of the day, she was just a normal woman like us all, and that's what made this story so human and so appealing. Sayfal adamlar özünün milletine kadar ayaklarına diğer du ayaklarına özünün milletine kadar bir o şoklar arasından
Sizlerine hoşçakalın, sayfanın hoşçakalın, kutlar olsun. Rahmet kardeşler, bayramımızda bir görüşürüzden, köprü öncülükleri çıkarırsın, gözümüzü yapmak, bütün şu komisyonu cemaatler sayfayı, sonra çıkarmaları Filologiya ilimleri boyunca, tarih ilimleri boyunca, ayrıca bunun içinin dil ilmi boyunca ağzır göktür emgek kılganlar, jana akran soň emgek kılganlar oturattı. Oşolordu görüp özümce bir dağının toplumdan bıçağının sürcattıran. Sürcülerin dağı bir sebebi, buna dilekte şagay minen, matlaşığı şagaydın sözlerinden giyin, uşuların canında oturgandan giyin, şunday adamlar minen oturgan özüne sürdöğüle hayatı muhtarlık etmekten. Yani ayda durgan buna bu yazıcı farklı hazır bizim iş yaranı ötürü atkan memleketlik dil boyunca Prezidentin alında Umutlu Komisyanın yürütgön işleri olmadı. Gördükleri o kitaplar çarptı, görür, ayavay, razı oldu. Bro. Biz daima şunçalık iş kılıvatkanlarda maktayı görüp, kede aynı tutalağız. Çok maktar görüyoruz. Bro, benim yeni sonuçlarım var, şunu sıngat arabayla gönül ögeç kapmasam var. Emin maktay durgan jağım böyle de. Sıngat araylayın dese buna götürüp durgan kitapların içinden Abdülkadir Ahmet Aliyev'den kollektivi çıkargan kitaplarla durup alardın yanında. Sonra men teğata olup silerin çıkargan kitaplarına durup gördüm. Emin sunuşum katarı kıskartı aytım gelip atardı. Köp güyle götürdü, jaktırıp aytadı. Kıskartı aytkanım buna memleketlik dil boyunca Umutlu Komisya Ankara'da siz Nazarpol Şekeyiç. Soruyla kavladınız. Men var siz beni zaman görüp kalsanız dahi men siz жақсы görüyorum geriye. Buna Abdülkadir, Silersiz, Manav Zirde, Gürcügit'in, Urcügit'in, Ardık Urcügit'in oturak birinci görüp açtım. Üç okuanlarını görüp onun yaşlarımıyla evleşip olganda usul yigittin emgeklerini okup biz adev ahlak boyunca, yönetil adayat boyunca bu şunday mağlumatlarına tavsiye ettiler. Hem sayısatla gitmektir, hem birisini taşlavadan okumak. Hem sonuçta taraytarım. Daha bir yol eskert koytarım, özüm sonra düşünü otandı, memleketlik dil boyunca Prezidentin aldığındağı Umutlu Komisya. Memleketlik dil boyunca. Adayat geri vakit yok mu men? Adayat boyunca buna taşınmaylı yuvagaydın uğurlu, gönül uğurlu olmasının yolunu ulap o kişinin elemez kırmızının ardını çıkarmaktan yer alarak dedi. Kişiler okular. Ruh memnuniyet için aytarlardan birinde o çocukların gidiplerimizin hiç olmasa yarımı Kırgız dil boyunca olup kalsa, Kırgız dilinin arılanlar olup kalsa, Kırgız dilinin okusu boyunca olup kalsa, Degele Kırgız dilinin elge yakınarak düşünüp yürüp sana şiddetler olsa ben alttan muhanet ederim. Bu işim de ginerse değil mi? Baktım Kırgız dil boyunca emgektenler kapmalan vatandaş. Emgekleri yoktur. Eğer de şunda emgekleri yok olsa, siler kandayını diye götürüp, mağul temalar boyunca, mağul meseleler boyunca, ayrıca siz mağullar bilirsiniz, ortalar dışarı veriyiz. O Kırgız dilinin eğreli götürüktür, memleketli statüsünü beklemektir. Cana yerge okudu üret boyunca, kandaylı bir yardımı getirgen meseleleri yazdırıp, çıkarsana jaksı olur diye. Benim İtevimi gayret çağırmalarımızın adından çağırmaz. Ben öyle 250 nuskada onda çıkardım bile, anın öpşeye nuskanın çaması 150-160'ın bekerli adını verip koydu bile. Bırak,
Üstop gazetelerga çıkıp uşul kitep çıksa da gözlep vermeyesine bilir. Özüme gelip sıravar şiştesi görüp kalandan keyin. Gazetelerga üstep çok ısıttı. Anayın oşuluk eski alıp, üstep oşuluk gayret çıkarıp kalanlarını men özümce oğlanı razı olalım da. Biro oşul, uşu yerdine gelip toplam ketmey, alışacaklarla geçse. Anteni, Sırasama özümlerinde biz açıp koyuyoruz. Münazaralarında canım belgilep gitti. Bu uşunçalık tiliminde kısıtlı meselesi, malum mesele kendini 53 yıllarında Jafar Şükür'ü götürüp çıkar. Al işinin ardını çıkarıp Gülganoğlu evlendik yakında ondan çıkarıp oturup yönettik. Oşol kişinin, oşolda kayıttan, yani iyiyle koygun, tilsiliyle koygun talab alet olmazsan dedik. Dağı Nartiye Dayatılışına anın yetekisi olan Abdültacan'la ötürasılıklarında oşu Jafar Şükür'ün dedi. Andan keyin çıkıvatkan bizim Elik Eviz Osmanlı'nın dedi. Anan keyin yandan çıkıklar böyle çok olup gitten Abdülfatah degen ihbarlı oşul Angelis bilmeyen sanıştırı vaktiyle sizin diye. Oşul kişinin evge usulatı vergen için usulatı evi жақсы kılıp Toyskabezin ölü keyifte kapı çağırıp da elge kekçeken devli ölüm nasan gayrı olurdu. Onu eli okusu eken, ayrısı gençler okusu eken dedi. Buna oşanın ben kartavaydayım gök dağına geçmek Oşul Kırgız dil, memleketlik dil. Oşul boyutuluklu komissiya babalıklarına keyin Kırgız dilge Gömülürsünü. Büteli araya çarmılarda da çarmılarda yaptı. Ağaçlığım yok. Roşa olup geçmeyecek. Özümü ne gideceğini onu takılmasın. Hareket olsana. Şovlarında. Anda yaxşı soruş ayttınız. Ana uluttuk programma indikator bekleyen. Şu indikator boyunca bizge azı kadar toptomu, dünel kadar toptomu, dünü seriyası, dübük seriyası kadar bekleyen. Uşul gana karşı bular. Hani mümkünlük bolup bolan жерде акча артып калса же ыңгайчылык астып тил боюнча кеткенди чыгарып коюп атабыз. Бирок бул сунушубузду толук эске алабыз. Кудай буюрса, улуттук программанын жаңы долбоорун даярдап атабыз. 21-жылдан 25-жылга чейинге. Ошондо ушул маселелердин баардыгын Кудай буюрса эске алабыз. Эми сөз, урматтуу жолдоштор, феномен коомдук форумунун директору мекенчи инсан Искендер Сотогалиевде. Мен куттайм чын жүрөктөн ушундай ийгилик күчтөр дагы көп улана берсин. Мен кыскача айтып кетет элем. Биз Назаргул агай менен 2015-жылдан бери 2016-жылдан бери иштеп келе жатабыз. Анын алкагында мамлекеттик каржылоосу менен эмес, донорлордун каржылоосу менен көп иштерди алып бардык. Алардын бир төртөөнүн мындай эң жегетүүсүн белгилеп кетейин. 2006-жылы Сорос Кыргызстан фондунун каржылоосу менен долбоордун алкагында биз кыргызча сүйлөй турган синтезатор чыгарганбыз. Назгүл аттуу. Ал аялдын үнү менен биздин азиз жана көрүүсү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бүгүндө бекер компьютерлерине жүктөп алып, же болбосо жанагы уюлдук телефон, смартфон, планшет деп коебуз, ошолорду Google Play Market'тен жүктөп алып, кыргызча тексттерди окуганга мүмкүнчүлүгү ачылды. Андан тышкары интернет булактарынан алар компьютерден ар түрдүү маалыматтарды, сайттарды ошол синтезатор аркылуу окуй алышат. Бул негизи программа болуп эсептелет. Атайын Windows системасында жана Android платформасында иштеген аспаптарга өз алдынча иштөөгө бир жеткиликтүү болуш үчүн чыгарылган нерсе. Бүгүнкү күндө балдар аябай колдонуп атышат, аябай ыраазы болуп атышат. Андан тышкары 2016 жана 2017 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу өз алдынча башкаруу жана этностор мамилелери боюнча мамлекеттик агенттигинин каржылоосу негизинде биз Назаргул Шекеевич менен кызматташып 13 чыгарманы кыргыз тилинде Брайль менен ушу кыргыз айсыз балдар жаштар үчүн чыгарганбыз.
Алардын ичинде мындай олуттуу да романдар бар. Узак жол, Санган бул эки бөлүктө Төлөгөн Касымбековдун Келкей романы чоң аябай. Ал 12 китепте чыккан бир айдын аралыгында. Өзүңөр билгендей, аны манжасы менен азиз жаштарыбыз, балдарыбыз, студенттерибиз окуй алышат. Жана ошондой эле балдар жыйнагын алганбыз. Амандын аңгемелери деген биздин мына авторлордун, Атамекендик автордун чыгармаларында ачыкка чыгарып, кичинекей бал бөбөктөрүбүзгө тартуулап, аны биз атайын адистештирилген бала бакчага бердик. Жана ошондой эле Касымалы Баяленов атындагы шаардык китепканага бердик. Жана ошондой эле Оштогу Бишкектеги мектептерибиз бар, аларга да бердик. Ушу азиз жатак мектеби балдар үчүн. Андан тышкары мына жакында эле фонд Кыргызстандагы фонд Сорус колдоосу менен долбоордун атагында биз Манастан китебин алып, кыргыз тил комиссиясына аны аудио форматына чыгарып, биздин сайтыбызга жайгаштырдык. Андан тышкары юристтер үчүн Кыргыз Республикасынын жазык кодексин жаңы 2016 жылы кабыл алынган кодекске карата ушул укугун жаздырдык аудио форматына. Жана жарандык Кыргыз процесстик жарандык кодекс Садыбеков автор. Жана ошондой эле иш кагаздарын Кыргыз мамлекеттик тилде жүргүзүү практикум менен деген Тамара Козубекованын мугалимдик аудио форматта окуу китептерин атайын биздин студенттерибиздин чыгарып, бүгүнкү күндө сайтка жайгаштырып, балдар үчүн жеткиликтүү кылдык. Ушул иштерибиз үчүн мен абдан ыраазымын сизге, Назыкул Шекеш агай. Жана ошондой эле мен ойлойм, дагы ушул иштерди биз өзүбүз мамлекеттин каражат сурабай эле алып барабыз. Кыргызстанга атайын келип, менен жолугушам деп тилекке каршы убакыттын жоктугунан улам бүгүн жолугуша албай калдык эле. Аны ушул жыйынга дагы келбеңиз деп өтүндү эле. Ошол үчүн агайдан атайын сөз сурап, эки ооз сөз акыл тууралуу айтып кетким келди да. Мен азыр Мар Бачиев агайдын, Аида Эгембердиева айымдын сөздөрүн угуп отуруп, манасыбыз бар, кыргызыбыз бар экенине абдан сыймыктанып отурам. Анткени кыргыздын байыркылыгын, кыргыздын уйткулуулугун, көрөгөйлүүлүгүн ушу манас эпосубуз далилдеп турат. Антпесе кечээ эле тарыхый сахнага чыккан өзбектерден айырмаланбай калмакпыз да, исламды карманып, андан ары эч нерсе табылбай калганчы. Ошондуктан ушу манасыбыз бар, чоң бактыбыз бар. Андан сырткары бүгүн жанагы Наркул агайга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени мындан бир нече жыл мурда мен дагы илимий диссертация жазып, ушул библиотекага көп келип, көп иштедим эле. Мындай иш-чаралар болгон эмес. Бүгүн ошо кыргыздардын башы көтөрүлүп, пассионардуулук күч алып калыптыр. Ошол кыргыздын пассионардуулугу көп болсун. Анан ошол тилдер комиссия, мамлекеттик тил комиссиясынын көзөмөлдөөсү астында, тескөөсү астында ошо Акылай Байматова жана Мар Бачиев агайдын жазган негизинде ошо англис тилине көтөрүлүптүр. Кыргыздын көрөңгөсү, кыргыздын уйткусу дүйнө жүзүнө жайыла берсин. Акылайга чоң игиликтерди каалайм, аман болсун. Рахмат.